Ia, whaatalo whaatu, māluo lava, whaatalo whaatu ia te outou, mawhai o na whaawanoa lo taimi, e viu waile nei video, ia, olo utalitala no atu I nei, I Melbourne, Australia, ia, o le matango fia o le nei tae au, o le aso le nei, o le aso mua o le masina fo le nei o ke topa, ia, o le uto I mamau fo I tātou, ai, tātou au le atu le Kirisimasi, I se le wawi o le alu o kausanga, ia, whaftai vi ia le alii, sa tātou wa sa mai, na masina I tele, ia, leo watu I tolu nei masina, tātou tu wailoa I le whaai unga o le ni tau sanga, lua afe lua lima, ia, o a I le te le ania o upu tomua, ia, pe halua I solo la tala noa, o le a ule o ai mamalu mapa ia, o e o maua maile ni whaatala tala noanga na o au, tu se tala noa la wa ue ia te au, ia whaasoa atu I nā, fia lava o e maua mai aile ni ori, ne ane nei whawhine, ia whaatalo whaatu ia te oe, whaafitai lava le mai mua mai fo ia mawhalongolongo mai, ia e whaapea la o se mea o te fia whailo atu, a whai o Yesu expectation e te maua atu ni whaamatalanga e winga I mi o te tupu I Samoa e mei se lava le polo kiki, le o te tala no le polo kiki ia o te wha maulalo atu, o te wha mali atu, o le polo kiki, o le a o le o lava ia, lo o tele lava ia li siba inga na, le a whaasala lau fo I le media, e maua mai ai, ia tala o le polo kiki, o mia lelei, o mia whaale lelei, ia o le a o le o lava ia I nā vaenga, te manu foi, ua o matua foi, ia I tau, ia te au, o na taatia pia nā vaenga, I le vaenga le media, ia o loo iai foi na isi foi tamali ima, tuangani foi mana I tamaa, I le laina lea wa whaapopo atu I ai maa. O loo lātou tala noa I nai fo. Ia o le simia, na umale palota. Ia o tele o toi fia, toi tilo I tua, pe toi tilo I au tafa, po wami o loo tutupu mai tono le polo kiki. Ni ai, o le vaenga na wa o tua I o tafa, ai wha wau lava le tatalo, le tapuai, wai e tātou te o ai o kalangoa, I ma meo lo kako wha lungu ai, lungo le, mea fo I wha le maangi e wha lungu, ai tasi lava le mea e sawa I le tali, ia, o le tatalo, o le tu atu I a au le li, e na te saunia fo I a wala, e soani mai ai, I o tātou mana onga, mamo onga, ia, avi ese ia, avi ese aku ia ngā vaenga, ai tātou move forward, ia, o se tala nai winga ngā vaenga, o le isi vaenga o te fia tala no atu ai, e momoli atu lava lau whawhitai tele, ia te outou malawa sa mawhai o na mata, ia, o afo ia o videos wai lunga. Whawhitai tele lau ia te outou ua mawhai o na whaali le anga le e ala I lo subscribe, ia I le tai ana o ia o subscribe I lunga I le me tauna iai,
ia ai maua lava e au le ono sa ia Malaysia mea na amata ia amati ia ona ono fonofo ai a lea pe se mea fu le sa walu ai pe o le wa fa ngalu ngole o le Facebook ma le YouTube e ke wa nga ia o videos ia ma mea wailunga inga a wa ia se fa na wa ia le taimi o le wa amaka fu wa makua o le wa 60 plus a o lai pe alu ia o le ale me tupu ia ita ia a o lai maui lunga o le YouTube ia fai Facebook e hack ngofie e le kangaka pe o lo mafaufaunga ia ma ia foi ia wa ka akia ia ko kongo le telefoni ma kumu ai ma ia space o telefoni ia vele o lo ilunga le YouTube ma koe ke wai inga a wa foi si anga tupulanga o lo fai mai a wa umatu ita ia manila lang ia e aku maka fa pia ia grandma look that's my mom ia ko inga ma fo nga fo ile fa pia ai le yo so ma fau ile monetizing o le channel me fa pia ia ai ile pe wa venga ia o video siang o ka puesa mo ma ko wa ku ilunga o la o channel wo kilo aku o ka fa fetai lava ele ia so ma fau wa halu ilunga e alana o wilo o le tele tangata mata kilo aku wa halu ilunga le watch hours ia o la wa halfway le watch hours ai nga maka mai ile last 4 weeks it was only under 100 watch hours ia mena momoli aku ai ke le ale fafikai ia te auto uma sama fai ona mai mo aina le video wa anga le ai o ko ia ele mawangi watch hours se keli paula vale mia o le te va ai atu te le avi o tangata o le viu inga le ia videos ai pele fia subscribe ia o mea la le ngau ke faafesi pe ai sea ia ai le a fainga o le mea sili mal faafikai o le o keiloa ia la wako a kele a o fia afe o lo o viu inga ia videos ia mamai mo ai ia o se kauma whainga maka ile o se mea foi ele se mea ia foi wa uninga fai ia ai o se whaafikai ngā pupu o lava o mea o pu engo videos o videos e pu ele se mea fongi kusa o ai fingo la o hopi nga o se mea lava o ke alu iai ele pu e videos ele pu e aka ia la whanga o we whaia le ngaluinga but they always say to me Mom, no Facebook. Mom, don't put it on YouTube. Yeah, e pulea uia i me whaia o video ma waka. Yeah, ai whai mai le iangi upu o la iki. Le ala wa makukua. Ua whai ma mea fia ale a vaenga lea. E o fo i mako vaenga i le inka lesi a ia ni mea o ki whai. O la ua fia e maka ai makali ai ia va aila ia mo fakulea ea e manga ia mea pu e aka ma pu e videos ma o moments ia ele koe come back ele koe fo i mai e umalole kaiminga ia ia o se kalanga pu e winga o le hopi pa o le o manga au ngei ilo kilo aku oi wa mawa ele me wo ele watch hours ko i fa ke ia ko anga maka mai ka videos o le o manga au lua e sela o ke e fa monetize la channel o nga ele ma fu anga le ia o ngo fa le fale wa le mafaingo ko e fa ngai winga o nga ia fu ngai va nga ia me o le we kava me fa pena ia wale o kome whai engo whai ngā ruenga ni kaimi
ia o fo ia le usa vali aku ile ungus furu monku pukausanga ia ke la ngonga ia ua kalawhianga ia le malolo mai se ka mawhai aku le se i whai po whie o ia le wekawa ia pa malolo i fu kingo ia le koe la ikiki wa makua ai e ke le a kanga luinga i e whai whali le whapia fu nga leo o kango fongo foai ke le anga luinga whaatina a waka fia i fu wa mawhai inga ka ngofo le whali ma whai whali le fe a wa alitina ia ma whai whali le mea ai a wafo ia le au whai ngā luinga ia wao o le fo ia whai ngā luinga sko inga la wa pasi o ngā kausanga li kaya ai whai mai ia ke le ropo ke ngofo le ala umi whai ia whai kule o lau whakuanga ia ai langunga ui ia o ngai ke malu si whai ngā luinga ia why not a wa o le upu sa o ama le upu mon ele anga le mea o le ngofo whale e whaakupu mai e whaakupu pai e ke e awa whaalongo aku ki ngā mai i ia nga ka whaapele ai e sili e lo kālu ka whai ngā luinga e whaanga i o i ele kingo whaanga i o i ele kingo ngā i o i ai mali mawhau whau ia alafo ia maua mai si extra money e sosoani i le tamale inga mas whanau o lo o mako mafuka pia i le ngikani ia ai au le ngofo le whale e kupu ai le mai o mea langa e uia le ke ngofo le whale ia sa ufile mu le lo kingo ma langa sa mai ingo ofo i mai sa moa pe nga o whaasoa kui la uvile mua o ukaya mo kwa yo fulua e lala uvile o ngai mua ngai a konko ki kanga ia o la ukala o lo ufolinga ia o le makua mai ia ngafa ia pa anyway we are human beings ia le kani e kaukele o manga ku mamafa i simia mo mi ova inga whaakangaka ai we do what we needed to do i le ngaka ni bila wo le vango fi whaasoa ku le koko ia se mo koe pa ila kiki ia ai o se kala ku le ngai i ngai mianga wa ukala ngoa kuai o fo imala o whaasoa a kala ngoa pe ia lau ke kala ngoa I want to be comfortable for ngali I want to just relax o ke le manga o e kau whaingia usalu ngā kala ngoa mani mea because a whapea wale ia isi o ke le ika o ke le ai pe o ke ifo i le o whapea i le iso expectation e ko mingi mai whapea ngā nisi la uwiro mua ngā le ke whaasanga koe le ke momo kala ngoa aku le video mua last week lai whapea mai le skomi makua silo ke le ngi whai o aka le o whapea ia ai po le silo o la kala ia po le silo ngā o le whai umo le video wa koe maka yo whapea whiwhi o whai asi umi ala o video ai sa o whai asi silo ia le ala o try I'm trying to speak a little bit more faster. Yeah, but that's me. Ele mafaingo, I can't. I don't want to change who I am. That's how. Olo wa leo lea. Yeah, ole slow fo inga. Ai pe o kama failo ke fa sawa fo inga le la kala ma au ke lea fo lele. Then that's not me. Ele o anga ya kako fanga nga mai ko fual kanga kaya masionga leo male masionga a fai o lo fa ele mafainga sau ya what can I do o ke le ifaya mo faya ya o pe o sa fa so fo ngale fa pinga
So I don't know po se kinga po se kama ia po se uso po se kuangangi. Le ai fai mai ia fa mali aku. E pe ia le ngo fai aku fu le ngo kali aku ia. O le fa le o aku ala o kali le ngo kali aku ai. Ia ai panga se fa mali aku ai ia. O le koko o koko ia fa taia mo inga message mai. Nga message mai ia te uma au mai fo ngai advice ia o se sosoangi fo ile mo au a kongo koe mawai o koko ia o me whapenga ai ia ule kaimini o kele koe mawhau fo inga koko ku ia po fea wo o ile ia koko po kakiki ai o whaakali po ai ia po wasuava ia fo i se mangava o se si vangele nganga ia it's okay o kele o koe mawhawhau pa o la ua umanga o fise o kai ma whaakungu fo ile formula ile complain i lo mawhawhau le ai e kakau ngā avem issues ia e kilo ia le company le po le airline e wha le ia ki le lako service a whai o se mea whongale o se mea ngā kupo ele i se singa ngā whapia ngā whai se a wala e ave whaanga o ia koko ia le ai e kakaulanga wha le service kaun koe whai ni trainings mo ka ngaka ia e whai ngaluenga e kongo ai i le vaenga lea ia ai o kele o koe ma whau a whai e peke ua maua kaun ula o la o form leanga submit e whamakala ile la o whawhika uli ai ke o koe maua ai la fo mai e la ko ia whawhikai whawhikai la ai a whai ele ai ia koe maua fo inisi koko ia po le la walu lo e whai sa ko ngā koko i kuei uli e lava ianga i koko i se fulu i kuei ole peki ala le a kongo e ola ia mawai le ole koko ia pe whakau mai fo i kang koko lai ke le kang koko i ole le i le whale o le Filipino le mama ko ia o le isi mea e fia whaeloa aku o ke manga au kai mi uma e whai e au live ia e whai aku singa joke fo ile le ai ole joke la ele se joke ia la ori e fia se aku i la o video nge ia po ole whai le video ia mea la ngā whaapea aku ai awe ke alu ese ni ke wa e misi ia la story ai o lo fia nga mafu anga walu fai nge channel o nga wa uli sikanga ka okay ile amakanga minga okay fa ale fia ke le Facebook la wa ye le wale banga ila o Facebook ai ke le ai ngo walu lunga le YouTube o mea la ke alu o pe o le ke le au mea o ke alu fa i lunga Facebook mafu anga le ngo o Facebook ke alu research mea fo ia kau health mea ia kau health ia ile kau sanga o ele leanga i mea ia whaaso aku a kongu lava o ia seisi fo o mai ngoa mai la uvido a kongu e maua fo i the situation nga mawai ia ai o mai se mea o ngā fo i lea it's right ke le whai aku makua i work up o makua i county pa work up pe a whaapia it's right ia o paki i le 2018 na diagnose ia o le breast cancer o le mea lai le iai ele i o kele ia le onga fo i le ai makua i whainga ka ia le si fau kuanga fo ngali awali fa akali se ia le wea wa sida fia
e o tau tina ma o wilofo. Ia le awala e whai e tātou ai e tina. E, e whai e iau o e su inga po o kei oe po i mea la ia kau breast cancer ma mea whapenga. Ngā diagnose ai la back in 2018. Ia, whai fo i leo test ma mea whapenga. Ai sau wai loa le results. E positive, e wa afia au le vaenga ni ngā. Ia, o le mea la ngā laki ai. Ele i onga, not even stage 1. Ai ngā mai ale whai uma test ma mea whapenga. Ia, ua mauki ngoa. Ia, ai siaki a kuai la malo whaku. Wa umanga sketcho le aso e whai ele po le po le lua vai aso mga au mai ngai e whakau mu ai loa lo usetri. Ave ese ngā pawanga mea nei mga au e vaenga. Ngā le ave ese mai ale o le 5 millimeters le ngā maua. E ave ese mai la le vaenga ngā ma le surround spots le mawai. E remove mai. Ia ngā whai loa lea ma le ma ngai treatment fo ngai ai le ese kimo. Ia wa laku loa la e whai e siaki uma ia o pe o keinga ko sur vaenga i le situ. Ai mau ai foi. Whai mai e whai asis lo o lo whaku. Ia o le mea la ngā waka ofi ai lo le situ. Ai se i siaki ale whaku se i longa wa ako akua. Ko suro la ia le situ. Le kaimi ko ala le ngā. Kusa mai Augusto i le kausanga 2018. Se ia o lava ia Novema. O le ngei o ke kausa vali ai e whai au exercise whakamo e au lunga le treadmill o le testing ale o siaki a ialo whakupo ia mau ki ngoa ia whai le sefi o lau ke sefi. Ia i le kaimilanga mai ia Augusto ia Novema. Ngā o la o mea kele leo ke alo e whai lunga o le YouTube o le su enga. Ni a wala fo inga le walo ke loa. I le kaimi le whai ai ia su enga molo whako. O lea fo e grow ale mea. Le grow ai ale le 5 millimeters le o le cancer le wa maua i lo breast. Ia. O le mea langa o mawai o le kāloki. O le ngā kaimi a koa. Le kepa a koa le ngi. Ngā le hingu. O le smooth o le kāloki. Whaia ele maa ia le taste. Whai ngā kahanga ingu ia. Au koma fau, it's a matter of life and death. Have to be strong. E ingu a la le smooth i kāloki. O lau mea ngā whai. E vili le kāloki. Whaakasi ma le afa kap o le boiled water nga whaamawhanga la ia. Ia ngā vili. Ia fisilo ia i ma le kāloki. E whaangingi i fu inga le kāloki e whai ngōwhia inga vili. Ia ingu loa. Ia whaapu o lo le aso le wa masi ko lua avea awi o le aso le sitri. Ko le fo mai. Nga o aku e siaki ia, ko siaki ma fiu. Fo mai mai ko kolu. Fiu e fio le mea lenga mawai le cancer. Le loa ia. Ngā langa kolu wa alu le si fo mai, sau le si fo mai. Ko alu aku fo mai ngā ai po kalangoa ko sa o whakulo lau kala, oh, what's happening? I found we don't know what happened. We couldn't feel it. We couldn't find it. O whaku, oh, so what that means?
Is that means I don't need to alo mafofo kaluki. Langa o le whaamakala mainga o le au ngā le kaluki. Ngā makua i o kusa lua mea o whaia. O le smoothie kaluki, ma le smoothie o mea o green leaf. Green leaf or herbs. Ma le celery. Ia o baby spinach, mea o spinach, mea papea, vili. Lau kala saawa, lingi mea whaingo o fia ngā ingo. Ai a whaika ke manga o ia o ka win over le mea lea. Ia kwa mangu malo i le mai le o. Ia ke alu ai, we need to be strong and fight. O makua I fight ia ngau sau loa leo le sifo mai fai mai ia ma o maso ko lua ia ole ave au ave ko siaki le melia ma kui ai le meanga me fa mai pise kama ingila fo le wangalo ia le ngone mea ai klo la ia ma fai ai ele seche nga kai tru como ai le mea le ai le maua le mea o ikusala e whaile mea ngā aleanga inga ua maua le results o ngai la ikiki kele ngā kuua iai ile umaleo le test ngā kuua iai straight away le mea ngā alela o koe whailoa la le simele kusa o le whi au le o ke kamu whai e baku i le kausinga o le sau fo malolo inga kusa fo i ape pele I maua ai o e polea ingu le ka loki wa o le o ke ingua ele ko ingua la pe le ingua sai ai be 3 times a week o ke kango ai ngule smoothie ka loki le vai ma fanga ia ai me fo o me ai o herbs me fa penga ia ai me ai me fa fo ka fia ia pe o se fa so a kule ngai ile ngaba inga Fui leo manga kue kaunga I singa o ngā fui leo o sa uvido po le lava singa mea la kike au ngā I lau whaafofonga mai ia a list o la se au ngā I sesi a kongwele manga unia o ko uma ai ia se ko kasi po se ko alua lai la ua oso ai le mafau fau a fe le fia I meo kaluki ai ese le au ngā o le kāloki. Manga kua fo la awunge I ngalo. O le kāloki fo I longa expiry dates. I le kanga. Ke kilo kile manga ia la kāloki fo le felisi. Mea langa a wesonga wha aka wakanga la pupo o fo ngai. Wai lua mai mau kāloki. Ai wha akau mai ia le kanga kamai mea ele ia le whaakawi kai ngange whaakawi so umawa mea sa ia uia o every second day whaakawa au kāluki ia mauki ngoa lai felesi ia ele ngā karenga ile kaimi le ango u whai ai le mea lea I think I gained from 104 kilo all the way down to 89 kilos. Fai mai lau kan masa a kongu le maka mai nisi I lau video nei. Fai mai lako. Mo I la walanga la ko I loa le mafua anga le. Ai fai mai lako. I was glowing. Kusa lusi la ukingo. Ba glovo ngale la u folinga mai ke o ke le folinga mai. Wa o isi la fa pe la lusi la ukingo o nga ole mai. Ai le lo o la lusi la ukingo. O nga makua I o eat healthier. Ile nga kapa a koa. Se I o fo ia nga umalo usitri. O fa wawa ia ai le umare fa au soso. Kusa o mea ai o sweet potato. Ke le I koe ai se meat. A whatu ke fia ai meat o le ia. A le mawa se ia o le tuna. Apa tuna fo ngai ma ngai o le sweet potato, o le tuna, broccoli,
o kaluki steam me o green leaf steam ai wangi I vela keli o ka ia walu la ia squeeze le ia male lemon ia o ko enga me ainga o ka ka ngani ka ke aso uma ia faila ia male smoothie mo vegetables or some vegetables, yeah, but mostly meal fruits. Ia oisi kan ke alu ia Costco. Ang mai ai meo kanga frozen berries, frozen mangoes, frozen mala ia e mixa ia fo ilele e fai ia o vai anga o kama ia e pawala me le wa makula advice for those e makua is strong enough ai kama fai ai awa o ke minge wo o figo ke koe fialu e koe ka mo fai la o ai ngango ai ia wa le o e mo ia la le ai ki pa o a fo o ke fasi fo ia I me ai ele o ke le o ko mi fai ngo ai pe o ke minga le kapinga le vale o ke fai ku ai I kaninga su ai lo fatu a wale whakango unga la o setri. Ia, o se kalanga le kunga le I hafi especially kako tina e mga o mia la vale le kako ola malolo inga. Ia a wā kako a inga wā kako a tina o le ai fa e kamo mo e ma le mafo fa ia e rana ia ia mai wai mo ia le tama e le fa pio manat fa tau va e tama ia I fo la ko ngala ko ngaluenga pakingo e le ma fa I ka ko kinga nga fa ia e pio le va e ngali mia ka I kapinga ngau a inga I fale o ka maiki o e mea I ka le sia o kele o vai ngau ni o langa ka ko watina ia e mga o nia iale ka ko I healthy exercise ia o le advice o le coming from experience ia le foi ngo mawai I ngama I unga e unga ia pa nga vave anga fo ia sometimes ia ile mga ko fo lele ki nga pe mo se mia fo lele e masalo mia nga pe ile fefe alu fale ma o le fefe nga e fa ku pukele nga ile unga o se ma mau alu wa masalo mia ia alu lo fo ma o le si va nga le la fa so ye lang ke wo mi ke le ka kola o le va nga le I nga ka ko fo I Samoa ia wale fo no ko sa vale fo nga va ia so kia ia sa fa ye fo nga ia fo ka ele o male le mamanga fo o le ali fo I lima o nga ia ka ko fo mainga o ka ko traditional hila naitina ia wa fainga ka nge vai ka mi wa ka le maua wa ka le kele ani tina fo ile ia o le ala yesi tina ile mama ia wa ka lu mai ala ngo walu ai wa kele ia ngai ka ngaka fo wa nga ai ia o le manga ko fo ia fa asua ko fo ile nga ia I singa fo fo mo o lo of manga o mia wa le ko I kele ni ka ko fo fa pinga ai fa fitai ni tina o lo o ia le mea lufa ia ma o lo o fa ka fo ia le ngaluenga le ngai mea lo fo ia so ani fo I ngai o ka ngaka ia se I fai akula kusala o le ngo usau bo ia aka ia o usau lo sa walu so ani ave ia ngai o grandchildren ni o le child care o usau se sa la kule ka vale I lalo aku I o le mama ke le man makofale
ai peia o breakdown e ka vale o lai ka kala le afi va ku lai pungo wa manga ku ia inga ia si urunga ali ai fin o le lua fe male lima usa o le story ele se joke o le story sa wa na mako wo i New Zealand mako mai Australia ile iva valu ia set lol mako ko le mau ke koi fia o i New Zealand mako e ave ka meki e ko o New Zealand masi mako ai ile lua fe male lima ka usangalanga mako lole mako i Wellingkonge ia tu keisi Wellingkonge mako drive lo lunga le alawa wa mako drive ai ke wa kusape o wa halfway lunga i Auckland ai mako ako ngulo mama wa kwa la drive mako ai nga la ke o le lunga makamiki le kuai ba ke le ale van nga renti i New Zealand ke fewa ia o faku mako ai ki make o ke no mama wa kwa le ka vale la e ku ia ka kele o anga fa pia se ka vale ai ke wala ka wala ka la ka ku o fa ya ku wa makanga le wailo ku a folingo o si pela si o kikilo ko si fingela ku i ku ole ka vale o ka mai ka vale la ku mo pe fa sanga mai nga i le pikole le o ku ka vale ia le sai le la ku ma ka vale e fa ku lunga i Auckland o fa ku lo i makwang pise ka vale pe ma se sa mo si fingele le ku mai fa mai makwang pe ya sa mo ai wala ka laka ku an makwa vale ko ai lo ai o la e makala le afio ka vale marika ngaka le pungo o fa ku lo makwang se ku i le wai e ko nga vao a ko le mia o fa ku makwang se ku i se a ki si ngali i le pe se mi manga oi ai wa breakdown a ki le lo ki lo ko sitina ya pe ale around 60 po le maybe 65 ele la iki o makukua ya la kulo makka vale fasili la kiki ya fa kafa lo kulo fa kafa fa kulo kama ilo makwa ya so ku e fa ku ya le ka o si ngali pe polea pe se mi manga o ni pe ke so ani ya wa si makwa nga fu ya ele nyonga ku si insinia insinia fo ngali fa ka ya pa mai ya so ku o so lo i fa fo la kulo o la kulo o le alu i le kamalo ai o alu sa o anga i ku ile i ku la ka van la ku si lo makua le anga lo men o la kuala ia le fa ku malo ya mas se makua malo o fa o ile ai before that o la oficina mo hello ayu Samon ai akafa due mai leu o fa ku oi malo ya mas se lo makua malo o fa ku lo ole ane me wa kupu ole anga lu ka vali fa me se lo makua ya o sa wan maka vali pali fanga ia o fa pale o sa wan maka vali pali fanga ia on maka vali kusa e fa ngo asilo makua mal fa ngo langka fa ku le ale fanga ia fa mai le fanga ia le ka vali sa wa pa vai o fia kango e fa ka ia ku le accent wa o si ia fa tu lo wa ku lava pe a fa yo mai mo mai ia ka ko uso ko ela ia po ko ela o si kinga o le ko ela fa ko ai lo muli a wa mama kan ngo anga o le ko ela ia o va ia kulo o sa vali mai le la makarkarangoa le wo lo ainga o le fanga ia o fa ku alinge ya o ko confuse ala uma fa o kele lo po le mea
o wālanga o fe o ke musu esu o musu esu umi ia le finge winga le whanga ia le ka mai. Langa lau ke vai aku pe she's very laiti stressful nga le longa o nga fōlinga me o fo ilanga kaukala. Ele o fia pa pe pol mianga misa mai musi on ko lo. Sa o kikilo kulo sa vale men mako ainga. Sa lo mako ainga alu sa awai o isko inga le pungo kala ngo fo nga le o fakulo oi ia ai wo le wo sa mako ainga pe so ai mai ia tai love e fa pe nga o sa vale mai lo i kua o fakulo i mako ainga. Ua, o la se kala sko inga o la mea. O yang fa malo ma sko inga o fa ku malo. Ua, e fa me, o fa yaku. O le ale mea. O le ngā whesili aku i silo makua e fa me ngā. Lua mai ke iawa pā le whangai o lua ka avali. Aka lo si ko e inga fa me sori. Maka uki uke le lopo fia mea ngā o mai e lo makua ngā ma. O fa ku e fa mai loa ia makua inga. O fa misko inga o le angal whanga wila. O le whanga wila. A le fa misko si lo makua o le whanga ia. Ia, o kālia. O saulo ai luma ia. Wha umai pe ia inga, wha umai loa inga le. O le mea le ngā pā, o le whanga wila ai le o whanga ia. Ia. Wakalelo po ko kalie me lengi story ele se joke. O le mea mongi anga kupu. Ngo fesili aku isi ki ngā po le ane mea wakupu la ka vale ai fai mai. Ngā lua la ka vale pa le whanga ia. A le la maua i for kala koe inga. O le whanga wila. Ia. Ia. O ngā silo makua o le koe lau. Ia. O fia kangwa e whakaikai aku le whainga o le kala le lo makua. Ia ai i ke ua whasia ia wisis. Ia o le kako ori ngā ngei i le nge mo le ngei aso. O le kama whai ele mawhainga whai aku ia au ori i aso uma. Langa wa ue whaisia o pisi e ke le aka fui kua ngia malesi mea. Se ilonga o au le whali. Ngā mawhaile anga whai aku au ori langa i ke le whala ve lawe o mako a i le kaime whai ia au ia kako ori. Ia ai wha umai i tato story. Kele a au ori. Ele o le kele ala o au ori ia au tio. Ia o ngai mea waliva ke wai ia ai o le ala fa so aku. Ma ia fo le sken. Ia fengi ngai video fo ia mangi ngai live e ma wai le aka ia ai fa pia tu ai nei tu la. Ia manui a lava whawhitai mai moa. Ia like for kako video ma. Wawisi ka nginga e ko ke view e ngalo anga ko like. E se ale view. E se le like. Awa a view e kele o like. Ia longa winga e kele like. O longa winga e kele fia i aka video. Ia ma subscribe. Subscribe before i laka channel awa ke manga avo ko wiloa le mea e kupupe a subscribe kai mi umai o ke load ai se video ia po se live ia o komiki anga e vai ako ngai alu aku le e notify aku oi ia ai o le whaasoa nga o le a foi se upu po se ngangana ua sala i le whaafufunga mai. Ia lafo atu i nuu le aina. Ia ele ua ufo i usi tangata e afo. I lo loto se whaasua i mea i le ngangana. Ai o lo tau mawhai lama.
Ia whaamanuia le atua. Ia ma awhiua I lunga le awala. Ia awa ia siaki le ka vale. Mau ki ngoa lai o keile le ilo sa. I ke fu wa alu sesi pa se whangai o. Pa le whangai o la usa. Ia. O le mea na tupu pe a le siaki whalele le sa. Le ka avale. Ia alofa tele atu lava. Tatu toi filoa I fo I sesi lai.